Kapitang Enteng! Naimbag man taimay ka, kwarog. Apay ka day, kagawad ko anang. Adda ko maitid ko kan ka. Ha? Anya ngay day ta? Kaldero, plato, kantasa. Anya ngay ti usaran niyaw, no itadyo kanyak dagita. Gimatangak ngamin iti baraw. Ay? Iso nga itid kung dagito'y kan ka. Agyaman ak nga rod no kasta kagawad. Naimbag lang adda paglutuak no adda bisitak. Babasit ngamin ti kaldero kay balay. Unay mo dagito tattaon. Basta da maitid, alis tuda. Anya ti kunam kagawad. Ay, kunak, mabitlaang ta mga laki ti sako apangikam. Nandito ti aso karagat-gatang, marituyang. Ay, agyaman ak marikwanang. Ay, huwag gayam. Adda itid ko kan ka. Anya da itangay maray. Itid ko man kan kato'y sigod a kortina kan badok. Kanda ito'y nabate a pansait. Gimatangak ngamin iti baro a kortinak. Iso nga itid ko da ito yan. Ay katagyaman ak unay marikwanang. You're welcome. Mabagkat mo dagit ha? Ay, wala maray. Siyak pa'y ti kunam. Kabaulak abagkatan dagita. Nalangarudan. Kita ata amangan numaybal lang. Gumatangak man, marikwanang. Anya day jay, maribanang. Ay, tinapay ko ma. Adda ka day. Adupay Anya tinapay ti kayat mau. Doabal ko't apan di salatan. Mabitlaang tay supot ko tiga gatangam. Ay, wingayam mare. Kasla ni Mari tuyang matay nakitak anaggapo dito'y tersenam. Ay, iso maray. Anya nga dyan nakasako a binagkat na. Daan alupot kan pansit. Ha? Ne, unay mo day ta nga ngamon. Ape akas ta ti reaksyon mo. No kasta, inted mo kadakwada dagiti basura, maray? Kahit anya ko maita. Inawat na mait. Amumatan nagita tattaaw. Basta libre, alis daw. Ay, badong, adda account. Ay, anya day ta nakasako ng nyawid mau. Ay, bado kang kurtina. Ay, sa dino tinangalam kada kita. Intid ni marikwanang. Aya? Wen, kita ado a kurtina kan bado. Iyay! Ay, tuyang! Na, apay? Ha? Kurtina ka di pa'y data? Ha? Anyat kayat mo asawan? Nakangis-ngisit? Kan adapay mansyana? Laba aktua? Agraman da kita intid na badbadaw, kaman mansya. Ay na, anusan ta alabaan. Di ka pa'y agyaman, tada intid na kadata. Addaang kita emmet basura nan samet da kita. Di na kun pakibiyangan. Sige, alaam latan da ito'y pansit, takanam inton madamdama. Anya klase ti pansit na itaya? Ay, daskay, sabalin ti angot na. Ay, nabangles! Titayam da itatuyang. May ibusin ti sabon, ngam saan pa'y anay kat ti mansyana. Kunakun kat basura na laeng dagita innalam. Ay na, inalaklatan ata nakababain. Inted na nga ron. Ay, natuyang, napuno ni ti basura di ti balay. Nayon ang pailaeng. Kita am di pansit inted na. Nabangles! Misa na bali ata, kinanmat ni Blackie. Puuram kitin dagita lupaut. Isupay ang maiwara di ti balay. Ay saan? Adapay pakausaran dagitaw. No saan ta nga usaran? Pagturugan laangan ni Blackie. Diyak ambukin ka. Kapag nga inruar mo dagiti bado asaan ko nga usaran? Itad ko ka ni Pari Badong. Barbaro dagita Ay, uray Itad ko, tasaan mo matlang nga usaran dagitoy. Ado mati Badong. Uray dagitoy bistidak. Itad ko matan ka ni Mari Tuyang.
Ay, basit nga minan dagitoy. Saanin nga umanay kanyak? Ay, pilyam dagiti mabalin ang mausar. Di ka mangmangtad iti basura. Ay, huwin mat. Awan ti pagdanagam. Ta sa anak akas ka ni Mari Kuanang. Alam pa dagiti daduma sapatos dito idungaw. Dagiti mabalin pa ang mausar. Sige, inayon kunton. Marituyag, mabagkat mo nga taday to in karton ko abadbadaw kas kada sapatos. Ay, un maray, kabaulak. Anusan nyo lang alabaan tanaistak nga mindagita. Sana bale, mabalin pa imat nga usaran. Un maray, katagyaman akunay Ay, wun gayam. Kumusta ngay dagiti lupot nga inted ni Mari Kuanang kada kayo? Dagijay kaday maray. Inlaba ko na. Naimbag man tanaanusam nga inlaba. Apay anasaludsud mo, maray. Naku na ngamin kanyak ni Mari Kuanang. Kat basura na dagijay. Ited na laang kada kayo. Tamasadot amangi basura. Nairuam kami iti kastangar aramiden ni Mari Kuanang kada kami, maray. Ay, masyanak kada kayo. Marituyang. Gaputa mamirmiraot kayo lang arudan. Pagbalinanda kayo pa'y abasuraan. Si kamo, maray. Okay laang mo't kanya. Nangag ko ti saritaan nyo kininana tuyang itayan tay. Ay, ada kamot gayam ko harog. Anya ti aramidam ditoy. Umayak ko mamakikapay. Angam, pudno ka di tinangag kaw. Basura dagiti inted ni kagawad Kuanang kadanana tuyang. Husto tinangag mo. Kasta ngamin tinaibagan ni Mari Kuanang kanyak. Ay, isumot lagayam Anyat kayat mo asawan. At damot inted ni kagawad Kuanang akaldiro kan plato kanyak. Ngamsaan kumutla mausar. Tanaabutan ti dadduma. Ti dadduma may aglatlatay. Ay, una yan ni Mari Kuanang. Pinagbalinda kayo mata na basuraan. Excited akpay mo't amang usar ka dagiti inted na. Ang basura mo't gayam. Sana bale, kasaritak to day dya Mari Kuanang. Saan anasaya at tikastang aramiden na? Ay na. Anya maninday tayo nyawid mo ang nakakartaon. Ay, bado kun sapatos dagito iba daw. Ay natuyang, nangiyawid ka manin iti basura. Saan a basura dayto iba daw? Kitaam dayto nay. Mabalin pa'y amausar. Inted dagito'y ni Mari Banang. Ay umay ka mangkit day tay padas mo dagito'y kamisita ken sapatos nga inted na. Unyag pa iswan niya. Na! Day tamad yung sapatos ni Pari Inting apalak iday. No ni Mari Banang timangted, sigurado ang mausarta. Saan a basura? Ay na! At dapat laangin usar ka dyan simbaan, tuyang. Aywanam dagita. Iti kasta, maayatandan to ang makakita. Nuos usaran ta dagiti inted da. Adto yan ti asin agat-gatangam kabadong. Thank you. Alamang gayam to'y bedsheet tapno daw sa ranyaw. Kanda ito'y basit anatag. Ha? Ay, saan bagim latan, Mare? Na, ape akas tati panagsungsungbat mo. Kano adumot ang tinaititad ko kada kayaw. Ado, ang basura mo't amin. Kita am day tanatang nga itod mo kanyak, natangkanan mo't Mare. Kan adapay igis ti duma, ay, panagkonam ka day, masidapay day ta. Basura nga ibagbagam mat. Da kayo lang arong ti Mike ikanan kastapay ti bagayaw. Diyak kumakayatag sa ukat, Maray. Nga mararamidam matan a basuraan ti balay, may. Aha, nagado ka ng artimawn. Ay, sa anak anarte, Maray. Diyak lang magustuhan day tang araramidam. Iti na minsan nang tid ka manan iti na bangles sa pansit. No diyo kaya't di salay.
Sa di no tinagapuan paray. Ay, ijay Teresina ni Marikuanang pare. Mabait lang. Tita ka di kami sitak ngayon tan ni Banang. Ha? Ay, Wan, pare. Wow, bagay mo paray. Thank you, pare. Oh, ay na. Nagmayat dagiti intudyo kada kami kinituyang, pare. Saan a basura? Ewan ato pinili na tintid na. Di na inayon dagiti naman saan abadbadaw. Ayun, pare. Saan akaskin ni Marikuanang basura abadaw kin nadadail ang makantit itod na kada kami. Naimbag tayo may kakwaraw. Itad kumandag ito'y bedsheet kan basit anateng. Kwa kagawad. Saan ko nakasapulan ti bedsheet? Kan adumot lang tinatang iti balay. Alaam ki, den. At dabay di intid niyan ti banang kanya kagawad. Alaam ki, den, kunak. Nagartinto mo ngamin na diya kabadong. Isuda ko matipang tedak ngam di da kayat. Di da siguro kayat. Tamangan no basura man ti itadyo kadakwada kagawad. Anya? Saan kayon amang mangtide? No saan mo na mabalin na mausar ti itadyaw? Diyay lupot nga intadyo kada tatabadong iday. Kaslapigadan mait. Diyay kaldiro kan plato nga intadyo kanyak. Naabutan kan aglatlati mait. Agraman dagiti makan nga intadyaw. Mabangbangles mait. Mabalin pa ya mausar dagi jay. Ti kunayo kiday, narti kayo amin. Kwarog, apay ang makaungungat ka nga imay dito balay. Anyat na pasamak. Masara kini kagawad kwa nang antay. Jaklain nala dagiti itid na. Makaungat kit dain. Anya timbaga na kan kaya. Nartiak ka naw. Anya. Jakon kayat nga laanwan yaman dagiti itid na. Basura mo't laang ti itid na. Ay, uray kas jay. Nakisarita kalat ako maanasaya at kankwana. Jakon natagpulan ti bagay kantay. Ay na. Aging gaita. Saan pa'y laan nagbaliw ni Marikuanang? Saan ang nagbaliw day jay antay? Kas jaynan. Isu amanipo dita. Sanak mo na gumatgatang ijay Teresina na. Marikuanang, apay ang nakawara dagiti nateng dita paraangam. Imbasurak dagitan. Takasano mga ngamin. Nagarti da kabadong kan marituyang. Kastamatan kan nikwaraw. Isuda lang arog ti Mike ikanan. Isuda pa'y tagreklamaw. Kas jay ti ited mo anateng kadakwada? Madadadaal matan, mare. Mabalin pa'y mata si daan dagi jay. Ammo, mare. Uray siyak ti pang tedam kadagijay. Talaga asaan kohon nga awaten. Ha? Wen Ay, mare. Sakbay amang ted ka. Kita umpay matan numabalin pay wen no saan. Numabalin pay akanan, wen numabalin pay nga aramatan. Di mo matpagbasuraan na ati padam at tao. Iso adi da kayat nga alaan dagiti it-ited mo. Taam mo dan ti aramid mo, mare. Day, asino day ta nag-text ba daw? Ni Marikuanang tuyang. Ay mapan ka kanu iji Teresina na. Apay ka naman ay. Diyaga mo Awan mo't nadakamat na. Ay, sige, itanak nga rod iti ayan na. Kita ang mga numangtid manan iti basura. Saan mo't siguro? Anya tiba ka, Marikuanang. Adaited ko kan kamaray. Adoy makarunay kan Shanghai. Na, ang mga nunabanglis manin dagiti itod na amakan. Nay, napauli magkamatang. Ay, kwa, maray. Di ka kadi madanagan. Saan anabanglis dagitoy? Kalutlutaw. Sigurado ka, maray? Wen, tapno mamati ka, ramanak. Kinanamot nga agpaisaw. Nagimas, maray. Iso nga alaamon.
peace offering ko kada kayo. Ay. Sige, Maray. Alao ka. Kan numabalay na alaamot laang daytoy para kan ni Kwarog. Idagas munto ni di balay na. Saan ngamin nga umumay dito yun? Sige, Maray. Sakti makamaw. Agyaman nak, Mare, Kan pasensya kayon basura dagiti lupot kan nabangles ti makan ngayon inted ko kada kayo ide. Ay na, linabaak dagiti daan alupot, Maray. Dagijay ti pagturturugan ni Blackie ita. Ay, naimbag man taada ng usaran niyo, Mare. Maray, ngaminton maminsan. Saan ka kuman amang ted iti basura? Wano nadadaal amakan kada kami. Tapno saan kami amamasaktan? Ay, saanen, Mare. Naka-Ameris akon. Ay, sorry talaga Ikarik, saanen maulit dayjay. Ay na, kagawad ko anang. Di kan mangted no dadaal tupay matlaang. Tapno awan ti makuna dagiti kaarubam kan ka. No agitad ka, daytay kumamat pag numaranda. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti hingkay panagdengag